Okay, yang ini our best seller. Walaupun dia macam kecil, nipis kan, tapi orang suka sangat, especially this colour. And kali ni memang tak boleh dapat lagi lah, sebab you know, this is the pink collection, memang susah nak dapat. Okay, yang ini material digunakan adalah coated canvas, which is PVC. Ada Prima logo, gold hardware belah belakang dia. Okay, untuk dia tak ada crossbody strap tapi dia ada macam wrist strap ni, boleh detach sebelah. So you have the option untuk beli local brand punya extender, ataupun macam boleh beli chain strap from Kate Spade as well untuk jadikan sebagai crossbody lah. Ni belah dalam dia. Dia ada 3 card slots kat sini, dan ni pakai jacquard. This is iPhone Pro Max. Boleh masuk iPhone Pro Max, tapi dia macam agak struggle sikit lah nak masukkan iPhone Pro Max. Wallet memang tak boleh, card holder boleh. Aisyah suka sebab drop dia panjang tau. So boleh letak kat shoulder dengan selesa macam ini. Tangan besar pun okey je tau. Harga dia RM399 sebelum voucher. You guys jangan risau, kalau beli dengan US Love Shop semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga comment down below, dan jangan lupa tekan button follow.